Nkethi cha mwanya muretherio Mero TV nkerigera ntuko yaku nitete na mbere kwagira reke nkugwate ugeni ikiri nteto chietu na njira inkinyaniru ni ukambita kathure wa Mburugu. Tukiambiria na nteto chietu ni gutega Kawira Mwangaza uria wari gavana wa Mero na ugiti ageta kotini kuthitanga gavana wa Mero Reverend Isaac Mutuma Ntwithingia nontoba kuganiwe uthitangite kaunti ya Mero kendete kaandikane kinya nyuma ya bunge ya Mero ukorokia mbesha cia wandikani ni aria nandika wira uritie gavana kuibanga kuria milioni 100 nontoba kumuthukangiria ritwa ikiari ndendo shwa kuriba akuruba njuri na ndina mbesha cia kubothurania na kubaika hamwe uringe mburiuge nama ndiuga Mutuma Kawira no tumite kura kwandika no ndiro koja mburi eci nunkwenda thithio uketho into murume enough na ndi ankuthomera bwa koti. Number 1 imbetete kotini na kuringana na rieto riakwa ukunthukiria na unde party leader wa kiama kia UMP Kenya mzima ntongeretie antu baba ingi muno millions and millions of people akiama bakiama giki nuthukitie rieto riakwa na njira nene muno na kuuga Kawira Mwangaza no tumite proxy beta kurungamia wandikini wa Meru County nandi oni ndendo kwira number 1 nga seek compensation ya kuthukirio rietwa na ntikwenda nthiguru ya milioni 100 andika leo andika ndenda kuromba koti rietwa riakwa irithukitwe riathukwe Kenya yonthe na undi bishop wa kanisa cia Baitha Family Fellowship cionthe ndene Kenya na East Africa oni ndi party leader wa kiama kia UMP ndene Kenya oni ndi mwekuru wa mtu oni ndi mutongeria na inda ataru na kura nkurukie ngirima kana jairi nda governor I am a leader ukumenyekana na nteto yu wariti cia kinya nthiguru yonthe kenda oni rieto riakwa rirera inkwenda compensation ya milioni 100 ikanyirau. Number 2 nkoria koti onto bubu kire marieto jaja sare aja Mutuma kuga antu baba ibakwa kuringana na karatasi gaka omwaritwa Mutuma Gladys Makena ungi agetwa Diana Ntinyari Maore ungi agetwa Alice Nyambura na kwibange bagwitwa Poli Mwendwa Gitonga na ungi agetwa Josephat Mwirigi Birithi antu baba nonto riuga iyo ni mwene ngugijire ndienda koti neromba ryankaromba koti ni identify antu baba baumete na bashiariri na ndugu ciao ibao ndirarara baringirete thimo agora baringira thimo MCS bakure no we relative wa antu baba ero ntuko MCS bakugwetekana na antu baba umwari ali ko MCS bakugwetekana iba antu baba angani arongi nanga imakase njao na ndienda koti etwire atire the relationship between Kawira Mwangaza and the petitioners can applicants meriko na antu baba ibaka muketha kaibana nande no kwenda koti kwamberia mande ukona kibarua wena kibarua na bwa biashara Bamera murungamiri wa kamiti ya uguri Bamera James Mithika AFA na KFC sinibathithetie muchemanio jwa kwariria licensing ya gwetithia mira haria bakiaria bugite thoko ya mira ikenderea kwa thoko eti ya marei kenda kwa o mtu wonthe kanya kakuigwatira license ya gwetithia ni aria nandi mukiri wa Nkonja atuthuranirite. Biashara bakimera kemera kuma Teresa Mawa ni batirimanite na rwangi rwa fa Kefis amwe na mukaririete wa Mira Pricing Committee no James Mithika kwariria mathina ya kemera ara inde weru bonekete na kwa monka thayo mtu wenthe orokendo kamatamira na ngari ende thaye no uru na komba kwethira keita license yo kamatamira ye na thayi ni bethete biashara ye soko uru antu betu baraba kwenda kamatamira na watho wetu turi thirikari ni ati muntu wenthe ena haki
ya ukamata miraa na akarue akamate mireke aendi kuonde kura bururi-ini Kenya. Kwa hivyo ngui yetu ta thirikari tie mtu fulani, grupu fulani kana kundi fulani ni mwananchi we na watho bu twikirite nonto itwibetwe kiriro kiantu betu baure barenda miraa yae soko huru. Soko ya miraa ni soko huru. Utema ya kabila Maua, especially Maua metropolitan town, na ni ya kabila ya kila mtu. Na tutumba ku embrace manteo kabila, nonto manteo kabila yo yomba kudhiria ndi. Kwa unende awe ni mzungu, awe ni Muhindi, awe ni Msomali, awe ni Mumeru, awe ametoka Imenti, awe ametoka Tigania, mahali popote pale, awe ni Mukalejini, tunamuembrace akuje tufanye biashara ya miraa tukue pamoja, sababu biashara ya miraa ni national na international. Kwa hivyo miraa yetu ikifunguka, ikienda Somalia, Mmeru anapitia hapa, Msomalia anapitia hapa, Muhindi anapitia hapa, we will be satisfied. Na kathina kanini ka ciongo lakini James yakweya batu twisasa ni tukwirinye mutumi bo bweya obu endelete nendele bo weta muntu enda kanaria twindi twendo twe bamono nto Somalia twe nabo ni atonosi na atonosia ndakithira tibo kinya kimera yetu kemira kitithira kiukila bura kiukilite antu abakitha bakire wimpara na riu kiri mukaririte wa Miraa Pricing Committee na wetate thai kiri mukamati wa miraa ye ari na kya kwiriru no tote kiwango kyo kamata miraa ye kiumbite kwithira kikirwa na boibwa kinya license ge transporter ni kuma mukamati kilo 1 mwanga kilo 15 kilo mwanga kilo 500 kuma 500 mwanga tani mwanja kuma tani mwanja mwanga 14 kwa uti na nafasi ya kukamata miraa akiluria mwankeno Kenya nara turaruru thirikari tu. Na muthia kiri atongoria ba biashara Teresa Maua ni bombete kwithira bakiromba mutongoria wa nthiguru kiri thoko iri tarurwa ciumbe kwithira ni kuruurwa. Tukwenda president aturure mianka, we had a meeting na Nairobi Dagoretti Corner ofisini ya AFA na tulatuma Daktari James na timu wewe na ngiriva zetu bila tuenda mianka iruurwa na araura ora miraa yeta na ngari miraa yeta na araura Nairobi na ndege ingi kwa tukatwina tuitikirwo witanio na ngari ore tukwa announce stopovers na araura tweta tukaine miraa yetu antu bakefisi boturitana na mantu ya decentness ora tubatikwithira twina utheruki mantu ya miraa yote tumeshika na mantu ya usalama tukwirwa. So president mantu itu kwenda implementation mantu ya kareke haraka under your support miraa yetu kiawitia mauri tafurahi sana wetu Samuel William Ruto atururinye thoko Djibouti no ndo thoko era nethere kiruma miraa mingi muno ko no maskini bukethiri bukuthira. So Reporter Meru TV kuma mucene wa Mawengembe South Mbita Mukiri Onkonja. Nakio gikundi giti kia thirikari gikumenyekana ta You Are Not Alone nikioritie thirikari gutetheria masukuru na njira ya kunyia murigo wa kithomo. Uruthuranirite riboti ni Mutugi wa Kiambi. Ndira mwingi jwitite na mbere kuhangaika kumana na kurea kugana kwa mbura cukuru kinya cio nicionekete kuringika nene thirikari omwe na antu bawendi wega bakirombo gutonyera gutetheria cukuru cinyirekete kagitene gaka tutirigite kuona mbura na maketha nontu batue urimi bwetu ireni fend na season igire ithiri gutigintu aciari bombite kuketha nja ciao kwa kwina thina muno rutere robia kuria kwa itukuromba bonde bara bomba kwenda utetheria skuru eje kuma kiri rutererwa administration rutererwa gisiasa NGOs na bangi bara bomba ochitaniria yana uwe chitaniretie na arua tuina antiship area zone na kwa uriria je kwara ja untukurare tigo kuthwa kwina challenges nyingi muno rimwinya acheri bamwe bakwa bakienda kuritabiria bikwendeka lakini bakaremerwa nontu bo batu. I want to make appeal to the leadership of Meru County bategere skuru eje kire manto ja bia kurea mijengo inkuona mheshimiwa Rendikiri na chiometie buru skuru eje tena thina ya infrastructure lakini nontu kinya thina ya irio no thina. I want to make an appeal to the general public, NGOs,
ira ciumba kwija inande igatethia cukuru iji ana betu nikenda bethira bakara bwega. Nkuruki thirikari nirombi kwinainĩka ngarama ya kithomo nikenda kunyia murigo kiri aciari mariria kithomo kiejire na thirikari uga kithomo ikiotheri kwi aciari bamwe barekerie njukumu ciao batigira thirikari kithomo na thai kwa kwina thina kinya aria bakwenda ku support kindogo ikwa kwina thina no ntubo baiji kithomo ikiotheri no tikyo batikurita so inkuria kinya aciari tugerio support aria tukumba unia kwenda kuga thirikari tena mbere ku support ana betu no tukwina thina muno ya antu bakulemerwo muno kuringana na ora twaigua aciari bakulemerwo muno kure amantu ja levies ire ikwendeka kugurira ana uniform kuthithia mantu ja maingi kena na betu bethora be comfortable in to make an appeal to the government, both the national and county government itegere itana rĩrĩa riumanĩte na gĩkundi kĩa UR Not Alone kĩrĩa nĩ gĩkundi gĩtĩ gĩa kĩthirikari kagita bakũriongĩte cukuru ya Kairone primary rũĩrĩ rwa Rera gĩcigo bunge kĩa Mbũri. Mathomo zakawa nĩ maiga 3 if I'm right, arimũ aciari na aritwa no kethirwa muciari na mwarimu bate kugwatanira then kumanisha ana bara batethira bena conducive environment ekuthoma because no discipline in discipline issues chambairia na ana bomba kurega kuthikaira arimu baria kowi inkoromba inyakete Kairone kiachari ba Kairone primary school inyake ana bange kiachari ba school inge ibethira bena ngwataniro among them and the teachers because they are the drivers of the society na inya school. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. MCA wa Kithi na urokorera gĩtĩ kĩa useneta Mwenda Ithili na umirite thirikari na kiria kuga wongereku bwagi bwokariani bwongerekete ntere cha Meru ya ruguru nyuma ya amba kũraga antu bathatu na kinya kumatukana thithi ya muthenya jua igoro ni arana ndi akuria atongeria ba Meru kweja mwekenda kurwa na wagi bubu bwokaria na kurwira yoto bya family iri kweretwa na nguruki kurukirite thina eu nguruki no rite kinya minister okaria bwandene na wathani bo matura Kipchumba Murkomen na kinya munene wa thiguru William Ruto kwethirwa bakijukita gari ya mpwe kiugoto ro bwakari ni bwabata Jeff Wagituma ni wothuranirite riboti nawe Mwenda Ithili MCA wa Kithi no kuromba gĩtĩ kĩa useneta ja kaunti ya Meru na umirite muthenya jwa narua na kumeneria bunene thirikari ya William Ruto na antu bawe na bubu ni nyuma ya wamba bwandithia kumira muthenya jwa igoro ntura cia ntangiria aria ng'ombe kathumba cirethire ikiwa na kinya antu bathatu bethira bagita uturo bwao boragi ni maitha jaraiaga ng'ombe ntere yu igoro antu betu baraithukirwa ringi maitha na ng'ombe ciaita na antu bathatu borawa. It is very unfortunate that bandit batarekana na wamba bo ng'ombe ndene Meru. Na nkenda kuga manto ya Meru CS Murkomen na thirikari William Ruto ni ayukilite very carelessly. Nonto so far operation to erwe kuthithwa. But this operation itatethia utikietethia ti ng'ombe to recoverwa tebi otebi to ng'ombe 107 I mean 109 irachi ire na ng'ombe 15,000 iya ku so there's nothing otiki operation we thithia siazi Murkomen na weta mando ya 400 officers baro no baita inya tukaurwa na baitira tutiwa tutabona no kantu betu baurawa. Nkuruki Mwenda Ithili na ugite nandi atongeria bari thirikari na iji ni baremi gukaria Meru na into biao na kuga kinya ni baremi kuthingata into bia Meru biethira bikiwa na kuga kinya ntu bakuithia ng'ombe iji ni banene thirikari na iu ya William Ruto na mbuga atiri na inkwenda Meru bangwata boya bandit baraba ya ng'ombe bati ya ng'ombe cio ina observation dideti bati ya ng'ombe cio baya iranto fulani andu barabetha baenguine oyabura arithi ene ng'ombe tibo barithagia Rwanda bethara bandikite arithi the same case koina antu banene bakaritwe thirikari batuma bandit babe ya kuia ng'ombe so
otibadekte bate ng'ombe cio abayaira antu fulani na bui tukumenya so iro nkuria thirikari atiri igagwithira antu bauko bathatu igoro neke agwithira ibakwite antu mana kuma antu bambiria kura Rwanda ro ng'ombe na ria tona muntu umwe akwa Nairobi muntu umwe kesi ya muntu umwe Nairobi utu uchunguzi bukathithwa investigation ikathithwa ndisi yaka involved nambi kagwina maisha yate na maana ndenda kuria thirikari ile Ruto maisha ya Meru baba kura Rwanda ringi ina maana ni tondu bakura abathatu no tu uchunguzi why ni tondu bakura abathatu uti investigation ni kwa undertaken kenda tumenya baraura iro ibao na tumenya bandective ibao bandective baba tumi ibao na ikionto kinyamba ndective thimu yo ekoywa thimu igoko DCI utuono ananeo nondu batenda kuthithia investigation nondu amba ng'ombe igotwikite crime wamba ng'ombe is not a crime ke thirikari ya Kenya iromba ria mwenda ithire nandi kiria atongeria bangi ba kaunti iji ni bethire bakija amwe bambirie kurwira kioto kia antu bao bethirite bakinyirwo bunene ni thirikari iji na kinya wamba bwithirite bugikarika gwa Kagita Nandi ankwenda kwira kinya atongoria betu ba Meru ibaburite kuyukia incidents yani onto bubunene itoboyukia no ritobora bukundisafa nondo ndawa leaders ba Meru ikiagwethira imuntu mogwite Nairobi ututithote ukimenya Meru agira an injustices abutherwa atongoria bako bakiarakia bakitheta endiro nguria atiri tutawatana tuinthe tukariria ikunya byantu bathatu bainya tukula ibara bangi bakwire khotwika thirikari kega tukandimand injustice atukandimand justice nondo muntu te ijuletie na muntu te ayetwe atukandimand injustice nondo kaurai ikiagwithia mutano ora etawa Ojuang etawa teoro ora ero mwarimura ikiagwithia mutano ora na atuma mwanka ndia njaka aetawa nga step aside na imuntu omwo kama ije ya mutano ora yari na vali nkulugi antu para bakwira na Rwanda so inkwenda kwa jinya leaders betu ba Meru iba tore bari tutetere right chantu betu na tutetere justice no ndo injustice to kundimand maisha ya mtu nyetha okurithitie bado no justice itokwenda justice kire antu bara bamura ondo thirikari na in all the intelligence in all the equipment cha kuthithia investigation na bakamea criminals na tugeagua antu bandit those are criminals bandit te gwende bari pastors kenda turia tuita ongi tuiba suthi they are criminals na nyamba banditries are criminal act thirikari boburite kumenya u ketha criminal act ukareka ithithiru investigation kumenyekane baba utura ibao nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam nabo akariba kamanyaki wandiachia karigani boretwo ni atongeria ba matora bariani Chibo na munini wa Chibo kuchiandikithia taringi kura na gutegerana bao kithirani bagwita sukuru bobo aretwe kirenjionga ya Bishop Nicholas Mwathi iturenere wara araikinithitie kurugoria murandi jo kwirigera kiresibitari ya kamanyaki Dagara Waiguna ni wothuranirite Sharikeru kumana baraba kamanyaki wandini achakarige bete tombeti machabu Chibo gotigeri bakuthingateria na kuona boraba kwenderea macukuru na kinya kumenya wethori bakinyerekana bata kinya gitare kurugora ana bachoka cukuru taringa thimo cukuru kurie ka mwana waku na kinyire cukuru bwega kana na kinyire kana takinya mantuma na kuthi akathiathiete wetha muntu murume ka mwari tafadhali make arrangement yenu na ora tachokete cukuru either kurega gwake kana kurega kwa muciari wego muturie thio report gwa chief kana assistant chief kaingo tumba gutetheria mwana ora aomba kuthi cukuru bwega barete mama gitarira bakuriongerete mumareria matagete KMC wanini no kirekura cha mwaka wa 2027 Bishop Nicholas Mwathi Kanugu kagita karako yete kurugore wekero kore ndani ya sibitari ya Kamanyaki nekenda kurigeria ngwiri karaga muroni wa Thagana kuthongera kumathani motugo ndeyete kwiriga sibitari ya Gaturoni ere gutethia antu bakamurige bamwero bakamurige bamwero bankina bameriga yo nderere Kamanyaki na bagichoro gongorwa na nonto kenywe send Q
na ugete akairiga cibitare arega kwiriga agaka niguo akioria mandagitari cibitari-ini ino gotigeri bakorotha mibango bura bagatiritaga ntugo cionthe no ntorima bendukaga gugatigwo gutari ndagitari kogu bwambera mbere mheshimiwa ngavana daktari wewe bakeno komwe oronge gatigwa kawatera tabura kienja tiga wawaterete kende nyimanje ya umera yo nokia mtu mtu naona kwa malaria mantu we mama tuo mandaktari wakae pale wafanye kazi bachenchanagie wewe ndoka Friday no na mbe ndoka Friday no wewe togu mtu nagere mukwake bakane no ekwe na ara watu mwera mwarimu ra mutume garisa kama garisa aka ya kurara kama nyaki tusisasa na kazi bwana chief no totienda to aba kwa no keba ukadiata Bishop Nicholas Mwathi agikamata magwirane kiria kariba gontu goko na mbere Friday next week njuma ethira mbere njuma kinya kana ethira gitage kauga keno kama nyaki bokwenda tucokiana bacethaga mubira bura bacethaga gaturoni next week mbere Friday kinya bo bakethora bena neti na mubira kama nyaki power anuguni noma sinoma anuguni fire si fire hapo ndio tuko igwarira bara batebandikithite taringi kura baurite kuruthana karugi bomona bara batawete ibande kura yaku nio kila gintu na kibande gyaku utena kibande utiekua ti sawa gwitiya kwina bo either batere kibande byao na kwina bo batena byo gwitiya ukaya gwakwa muchie kana obicini gikwe babanda ukagera mapema mono ngapea na service gukorothera nditusi bateri kuthikuthukia kibande na kokwenda ku replace no replace nikenda ukawata akiaku boro kwenda kuma Kamanyaki wandini achakariga nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndegera waiguna muthia nteto chietu mureithirio Meru TV tana mbere na kuturumira kinya kiri mitandao ya kinande ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya reto rako kambeta Kathure wa Mburugo okebia mitambo kuri na mibango ingi kathumba tukuthuranirite